Yes, bakunzi ba Kigali News rero kanongeye mbifurize umugoroba mwiza turi ku mugoroba ahubwo ku itariki zigera ku munani z'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana rero ni amakuru abagezweho abarebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tuba tugiye kugenda tuba updatinga turebera hamwe uko ibintu bimeze, tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Sindi butinde rero uraza gukubita mbangura kuko amakuru ni menshi cyane, turaza by'umwihariko guhita tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Goma, ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru nyirizina nyemerera mbanze nkubwire yuko ubu tuvugana nyamuneka ibintu byongeye guhindura isura by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, ariko kandi ntangire nanasuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze wowe udukurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu gihugu cy'u Burundi, uri Kenya, uri Tanzania, uri Malawi ndetse na South Africa. Tubahaye ikaze tubikuye ku munsi si ibyo gusa kandi hari n'abadukurikira by'umwihariko bari mu bice bya za Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese tubahaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Birumvikana rero amakuru ni menshi tugiye kuba tugenda tugarukaho tuva imuzi n'imuzingo. Ni byinshi birebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo. Sindi butinde rero nyamuneka nyemerera by'umwihariko aya makuru yacu nyahere hano mu Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Nyamuneka turaza kuba tuba updatinga tubabwira yuko ibintu byamaze gukomera, urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera, ikibuga cy'imirwano bamaze kugicurikira kuri FARDC. Turaza kubabwira amasuka akomeye cyane akozwe ahitwa za Gahira, tuba updatinge tubabwire uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera by'umwihariko dusimukire mu bice bya hano Igoma, tubabwire yuko Igoma rwose hashyinguwe mu cyubahiro bamwe mu basivili barashwe na drone, by'umwihariko hariya muri teritwari ya Masisi, muri Masisi ku zone. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemerera by'umwihariko turebere hamwe ipoti ya risase na magelohi by'umwihariko irimo ituruka mu bice bya za hano Uvira. Ibintu byakaze, hari ibice M23 iri gukoramo amasuku, ariko kandi hakaba n'ibice igisirikare cya FARDC kikiri gukontorora na isaha ku isaha. Ni ibice biri kugenda bigaragaramo imirwano yo mu rwego rwo hejuru. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Sindi bunatinde rero ku nyamuneka kuko nababwiye ko ndaza gukubita mbangura, ariko kandi ku rundi ruhande by'ukuri nta kintu na kimwe baba bari kubivugaho. Kanyuka kandi yagaragaje ko ibikorwa nk'ibi bifatwa nk'ibyaha bikomeye byibasira inyoko muntu, ashimangira ko bitazigera byibagirana. Yavuze ko yuko AFC/M23 izakomeza guhaguruka kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rigamije guhohotera abaturage b'inzirakarengane. Ati AFC/M23 irashimangira ko izakomeza kurangwa n'ubwitange budatezuka mu kurinda abaturage ndetse no kubungabunga uburenganzira bwabo bw'ibanze burimo uburenganzira bwo kubaho. Umutekano rero ni agaciro k'ikiremwa muntu. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryibukije kandi umuryango mpuzamahanga ku ruhande wabogamiyeho ruzwi rugizwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa barimo igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro FD na Wazalendo bakomeje kurenga ku gahenge kari kemejwe kagamijwe guhagarika imirwano, bityo abasivili ubuzima bwabo bukaba bukomeje kugenda bujya mu kaga. Mu muhango rero wo gushyingura wabaye ishusho ikomeye cyane y'akamaro k'abaturage ba Masisi, ariko abantu n'ubutumwa bukomeye bwo gusaba ubuzima bw'abasivili guhabwa agaciro ndetse nuko ihohoterwa ribakorerwa ryahagarara burundu.
ibindi byo abaturage barimo baragenda bifuza. Ndababona abayobozi ba mama 23, ndababona rwose mu makote barimo ba Bertrand Bisimwa, ba Corneille Nangaa, ndababona ba Bahati Elasto, by'umwihariko guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ndababona n'abayobozi benshi cyane by'umwihariko bari bahabaye bakurikirana iki gikorwa. Cyari igikorwa navuga ko cyari cyiza ku ruhande rwa mama 23, imyidagaduro twirwaneho, ariko nanone kikaba igikorwa tuzi neza yuko rwose kitajya gishimisha icyitwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Generali Frank Numbi Bamoda wahoze ayobora ibiro bishinzwe igisirikare ndetse n'ingoro ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe na Generali Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare, boherejwe muri gereza za gisirikare za Ndoro Kinshasa. Iki cyemezo cyateje impaka ndetse n'impungenge zikomeye ku mutekano w'igihugu, nk'uko mu mikorere y'inzego z'umutekano bimeze. Abo ofisiye rero bombi bari bamaze amezi bafungiwe muri kasho y'inama nkuru y'igihugu ishinzwe umutekano, aho bakorerwa iperereza rikomeye. Generali Numbi rero yatawe muri yombi mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize 2025, mu gihe Generali Ndawela yafashwe mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka, nyuma y'igihe gito asezerewe ku buyobozi bw'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare. Tariki ya karindwi z'ukwa mbere 2026 nibwo boherejwe muri gereza Ndoro. Bikaba bigaragaza ko dosiye zabo zaba zigiye gukomeza kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'i Kinshasa. Amakuru rero aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko muri gereza ya Ndoro hafungiyemo n'abandi bofisiye bakuru barimo na Generali Benjamin Katende Batobadila, Brigadier General Antoine Longojo, ndetse na Colonel Julius Bohole Bagome, ndetse na Majoro Jean Robert Embolo Nkondi, ndetse abo bose bakaba bakurikiranyweho ibyaha bikomeye bifitanye isano n'umutekano w'igihugu. Abasirikare rero bashinjwa ibyaha birimo umugambi wo kugirira nabi umukuru w'igihugu, kugambanira igihugu binyuze mu guha amakuru y'ubutasi abantu bose bo hanze, kugaragaza, kwica, gukwirakwiza amakuru y'ibihuha agamije guhungabanya rubanda, ndetse no kutubahiriza amabwiriza atangwa n'abakuru b'inzego za gisirikare. Hagati aho rero General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare ndetse n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo zishinzwe umutekano w'abayobozi bakuru, aracyafungiye muri kasho y'inama nkuru y'umutekano. Havugwaho kandi kugira uruhare mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, icyaha cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UTBC riri ku butegetsi Augustin Kabuya, watangaje ko General Chiwewe yemeye. Icyakora rero ibirego bikomeje guteza impaka zikomeye mu nzego z'umutekano, aho Jean-Jacques Wando, impuguke mu bya gisirikare wagize uruhare mu ivangura ry'urwego rushinzwe iperereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko abofisiye bakuru bamaze igihe bakwiye bafunzwe na leta ya Kinshasa. Benshi bashobora rero kuba barafunzwe barengana. Nayo ni amakuru nayo yakomeje kugenda atambuka. Yagize ati benshi rero muri abo bafunzwe hashingiwe ku bimenyetso, ahubwo guhimba ibirego hagamijwe imbere no guhagarika no kubarabura burundu mu nzego zifata ibyemezo. Ibyo byose ntibikomeje kugenda bitangazwa. Umwe muri abo rero agaragaza ko bashobora kuba barafungiwe akarengane, harimo nka General Fred Kalume wari ushinzwe kugira uruhare mu mugambi wo kugirira nabi Perezida Tshisekedi, n'uwitwa General Major Frank Ngame Dwebe, ndetse na General Dieudonné Mutupeke Kiatamata. Iyi dosiye rero ikomeje gukurikiranwa hafi n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubusesenguzi mpuzamahanga, kuko bugaragaza nyamuneka
ibintu bijyanye n'ibirego bikomeye cyane. Aha ngaha harimo haragaragaramo ibirego bikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga ndetse bishobora no kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe hatagize igikorwa, kuko bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi ma 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa 23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada
bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko
polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda